Oriati wesna kwa chino makuru Agacencwire amazina Mbabazi charity kandi nyine Lois Gava irizoba nero mshanju byo kwa mwenda 2025 kandi shaha n'ibiri ezo mwebazi ntuje kubahisi aho hebisha mtogwa makuru kandi kuturagaje ntuje kubahisi aha makuru Agacencwire ombweje Agacencwire kireki haromshije w'imyaka 5 washangwa komero hibare anajibo mnyanja omurubirizi district umutakoga akaburizo baryo rwakana umwe akagenda kasese yararabuzire abebembezo mu rukube batongwiza nkuru yo korondera president wa Kaguta Museveni Oshaichi ahawa karuruke 2026 NRM hanje kwero gusiye tukwanura Burundi anabikwenda kwandika mali okwisebenda ya NRM ahabwa Bwangezi East omurika kumero akiryo mu nkomo natekateko ho kwenda kutere nganzi yihanga tukwatagana na secretariat na baroya bekitebe okuroranti bike ya kabiri ya kasatu arugireyo kandi ari nominated. Mbabazi charity na Lois Gava hagana makuru Agacencwire ombwejire ow'imyaka 5 muri rubirizi ya shango munyajafire kandi akagwaka kabiro muri kabirizo mu rubuzenga rubirizi district umunyamakuru witu reka twereze burukira Nyakufaya manywankatishemeriwe Vincent enzarwa ya kabirizi umurubuzenga rubirizi district kandi yashangwa akomerwa ibare anagira umnyanja ya mugogo umutakoga akaburizo baryo rwakana umwe akagenda kasese yararabuzire urwa katano mbuga no mukazuweye umukasese ndukuza koso muhigo kumubugana aja haza defense nte ati mukodo mu warirabuzire ntarira buzire sinti hino kuma airport injira polisi ninga sitwe nka aerosi kamutaka tumanyise atito twintumanye ngo ariyo mbanyabuzaribe naza kugira ki naza kwiza twikaha tusanzira twasange nkito ziryaha side ya kuri ariyo tochi uko kutwikira twasange nkito ziryaha cyatomuranga kugira ngo namazima umuntu ogwarinkayi ariyo niza anho tandikire kuronda kuruganya mwabazo tube twatanga kumuronda umuyaga nenzura byateganisa twakora ki twatacho nko mukasese kutuwachera twayika again twazo mukuronda nkaburizo twaronda nyoko kutube ntondanye mwabazo kutwaba turiyaho twaranale twakure nyuma nkoku yale tokwe nyuma umuyaga gwiza ngo umusindika ataho nko kutwaza kujambatia tukaro musaya yale twakure nyuma abenagambira abantu bamureba hajya muheru tubacishwa kumureba nabo yagambira abagambire bara bangambira nyina wana kangwa shikiroho waye polisi yarauka kwikomwanyogu kandi yatwarombirukwe tukore icishemerire kukorwa kugira ngo nyincakare hatakabaho okwiza kwetombwetwa abo kuba abanyabuzari bona kinkaja ngo abanyabuzari bona bariya abo bataruha iyo batanka kugira ngo bana tangire kora information etinete oya urensi ya mutama kana hurra atari kinga twabitwara muke bisana tutu ajya kugamba tibana nyuna ngo ndakwe mboneza ntamere bidyonga hatunjya marayi mukatkanyagire kunyamana ngo mbahijuze no kubahijuze yatamushengeye akora twazomakaga mugenzi kandi twaganira hono mukazuwe gwego kwitsaye ikintu yacisaho kitamariho biro bibiri bishatu asitwara kiguzi tutugumana tumureba utabaza kayana nabo onkanka cyane tumbenda abanyagurire abatakukwata umubiri gwanya kufagwa twaro mwirwaro aha Agacencwire Health Center for kongera kuceberwa gashako Nesmas ndiya nabo Omjenzi mkama mhumzo mbusinje kandi webare Onesmus ndiya nabo abanyakigombe cha NRM nabebembezo mu district ya Chikuwe batongwize huru yo kurondera President Yoweri Kaguta Museveni akarura abantu benda ngo President Museveni atunge oburore buceka cyane na mshanjari gana okurga ahabtreka nshanjura na mshanjari gana obiyatonjere nshuro ejerionehwa abanyakigombe cha NRM mu district ya Chikuwe bagizireho rukiko n'abakozi ba government okutema empenda ezo kurondera President Yoweri Kaguta Museveni akaruru ngo akasingire ahiguru obusinge
obutwina obwebembiro president yo Museveni aba officers bayebana bayina kona tibaikana naitwe okurora nti obusinge bwaikaraho kandi akagwa kalera mu businge tibajja kuyikiriza kavuyo kona tukwenda kuwetegereza manifesto yetu ya NRM ekozereta muri Kikube district kandi abo tuwetekaniza karwa kakwijja nokuseera akaruru nokurora ngu president Yoweri Museveni kandi chairman white flag bearer wa NRM n'abantu bona bakwasire flag za NRM barabamu. Because in most cases sometimes politicians they don't understand security, their main roles. So we have been here to brief the politicians. Aba batongwize nkora y'abakozi ba district okugambirira ebintu bya government ekorira abantu ne sente ze bahire okurwanisa obworo omyaka 5 yamara. Omanyere na rebe byakozere omuntu najana akabuza achievement ze NRM otandika korachi kwata omuntu NRM koze otandikira halo kali henyine NRM umanyisha kozere hano hane katwa district kiri muri district Kikube mpya kwetali hoima NRM hante tayiro businge tukanura kurundi anabikwetaka kuandika mali eyo eri detail akwatu abantu genda kora monitoring tukwenda tumanye omulani mugamba ngo amaka 10 gakatunga sente za PDM bakabanibo agara kandi gakozere nuko tukonyera ngo tinisa president ita abali hari lengoro wa hansi kandi batakusobora kwika lengoro wa hansi kandi kurembeze kalenda Omugandi bwayima ya NRM tribunal okurangirira Benon Mugume okwate bendera yo bwa meya ahabwambara City North bakuru bentebe yo kubanza bashabere gumiseruza cyabwisho okugaruka kwesimba hatine kibina cyo butegeki cyona nabwo cyo sebo nanye ni kushemba wabo tamatire kigaruke oreke kutinambu kihugu ariyo nantera nyoshi ndiruhanga rwebikona yoneka kuhaka ruru yahereza kacebezi yahereziwe bageritwe cyabwisho atuyambira munonga kandi namazima no kuntura nindwane ntaroniwe n'abatakabo NRM Electoral Commission kwindahindure bintu ekenda kubuzabuzo buhagizi bwitu so tuizaha kwagira meya witu meya w'abantu ahabwa division y'ambarara nusi kugira ngo ayesimbe independent bachamani nabagira ngo bururu bwa NRM tubaragenzere kurungi ngo nahabwe cyo nabaza kwerondera candidate obarukumanya no mukozi batera karuru karungi ka president Museveni kandi bamukunda konka bine banyigire abo byangu tubarafunere bwenkanye kurangirira umuntu wabo umukasese bakacera mbagera ngo akaruru barangirira mu nsobe mwene ito tucwiremo ninye mubarayiza wa division age tucwiremo kugira ngo umushije wo gutumwete tumugarura tumurondera karuru kandi eki twespectinga president Museveni cyo kubanza mu division no naje kuyamba karuru ako ntagira Museveni nenkora yi cyabwisho gumiseruza araganisa kushikirize cy'abakuru bentebe yo kubanza bamushabere okwesimbatine kibina okwayahayana rentebe yo bwa meya ahabwambara City North abakuteza karuru umutekateka yanje babiri batari professional abo kuba akaruru akitwa ke kibina kashimwe kwa karya karuru ko kuramuza arakize sente kuba nwe yatwara flag gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto na Fred Tuyakira Kabango. Jonada Simwe omwezi wa mkuru w'ekibina cha NRM mu Rubenje Rizoba yatayayiraho Onesimus Twinamasko flag bearer wa Ganges East district ya Kakumiro okwenda kutaho buryo okuba kubasa kumuhera okurwa muchome babanza kugeraho urukiko urutekerezwa w'abanyamakuru beit kubaheza Jonada Simwe yaganiraho n'abanyamakuru nababwanga izisiti nywena nkubagumiza nti omuntu wanyu agenda kuturukayo ekiro kyona kandi agenda kuturukayo tukwatagana na secretariat na baloya bekitebe okurora nti bike ya kabiri ya kasatu arugireyo kandi ali nominated itenke kitebe tukurwanisa okurora nti kitebe kibaire na candidate wakyo ebintu ebitito bino ebindi tujja kuba ntubikora aheru ye kamera Onesimus Twinamatsiko or flag bearer wa Ganges Eastern District ya Kakumiro akatwara muchome bwa nyuma yo kukizaho kuterenganzi hanga enshuminche hingwire ekizibu ekibaireho inti abaireho gap nyingi
omukukwasaganya ensonga nkazino singa rundo omwekulembeza kuba takwatagana nondi ataroho bantu abakubaleeta hamu bakaikara rundi tukaihawo ensobi ezo kyonka nkubagumiza nti emyaka yaite 5 nkainywa abankomere kuba chairman w'ekitebe habwa Western Uganda amazimako nkubagumiza tugenda kwatagana na ba senior leaders okurora nti obuntu butito buno buryo yashaba ba district ya Kakomero okwetantara obwesharingo kandi yabashaba kurinda obusinge mboina abantu ni mu kyama t-shirt ni mukoraki bairaba leka tutahika yoko ebyabayiroho bikabaho habwa ensonga zonazo Onesimus Twinamasiko ori omuhwezi w'ekibiina kya NRM mu district ya Kakomero kandi okwasire bendera ya NRM akakwatwa esandegi yatwarwa mu kooti ya Kibare kandi yasindikwa mu nkomo okusya 10 okwezi oku ogunajunanwa okukizaho kutera enganzi y'ihanga aha 27 okwezi kwa mushanju aha kiro ky'okutera akaruru k'abanyeshengero omu kibiina kya NRM gasha kwa Thomas tumwebazi webari Thomas tumwebaze Bishop Rwombureberezo bwa Kigali ho muri Rwanda yashaba abakristayo kugira n'Mbabazi kandi bakasasirana yogu yabari yitendekero lya Bishop Stuart University ho muri Mbara okwendera ekiterane ekimazire sabiti yona arukwendera ekiterane ekimazire biro mushanju hari Bishop Stuart University atitwa mu Ruhanga Nathan Rusengwa Moti yagira ngo umuntu kutunga Embabazi za Ruhanga ngo ayine kwesasira no kusasira batahibe kandi agarukane nabo He had to go back and face his shame, face to face with his shame. Now, while Paul met him in Rome and preached to him, and he repented and he became a Christian and began to do good works in Rome. Samuel Bakutana, president wa Fathers Union, omubuleberezi bwa Kampala, yahiga bikirizo gukora ebirungi ebibarije kubijikira. Aha kikwatire n'ekigambo omukurro ningashi legacy being remembered ekibaru kwija kwijukiraho abantu bokubanza nabo baru kwija kwijuka ahabwe birungi bibakoze omubwire bwawo nkomwebembezi ekyanga cyawe kikatunguka. They will come here very soon here. I've been campaigning with the bishops that they should also pass it as law. That become relevant in the church, you should have a degree. And we need those PhDs to teach those degrees. Professor John Mugisha, Vice Chancellor wa BSU, yes, abatebekanise ekiterane eki agumize mu kichweri itendekero okushohoza abeegi bomugashombimo. Ibyo tugaruka tuburire njiri abantu manyango hatari kwekwasa Ruhanga n'ukuhinduka kagaruka busya ngo rukwikiza Kristo ngo mujunu wamagarage ibindi byona nibiguronga muri tukora no kutaho intekateka yo kuburire njiri abantu cyenda n'umwe nibo bayakira Yesu Kristo uwo mujunu wabo omumakuru agandi Bishop Nathan Ibrahim owa Desta Cathedral Church muri Mbara yayigabanya by'obutegetsi ahande ngo zona tamani omukorera abantu kandi behari ntare zitine muho. I leave the past behind. Obuyaba y'omushaba kw'izooba okwahikamu n'abanyadini ku rugo muri USA. The moment he started putting his eyes on struggle. Too many times we keep our eyes on the struggle. Nimuza kubasibira entanda nimuza kubasibira ibintu bingi reka tubasibire na Yesu omugutera noru oraiza kwa riboma ground message yanje abana banyu basigaze banyu barebira inyamazo muri aje baguruka bari mu madanso mu mabara ona bagaruka mu ishomero n'amabara umutwe bagaruka mu ishomero n'amadanso mureke bagaruka mu ishomero bine Yesu mitima yabo. Your calling has not been put on pause. Just because you're going through something. You still have a calling. You still have a way forward. You still have a God who loves you. Amen. Makuraga gashakwa Edison Kinene na Ali Waswa.
mwebare abashatsi bitu bamakuru reka tumereho tugaka nagana Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazira Red Tonic, you will put high red moments. And with Kazira Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazira Red Tonic and Kazira Power Tonic, the natural organic products. Kazira Power Tonic made from netto tea, ginger, grapes, and honey. Kazira Red Tonic made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Aba original garments bari sirimpindu ko mukujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe nabana na perfume zone binesuits z'umurembe izimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bini na shorts hamwe na belts nunji abakwenda vests boxers hamwe na socks original shiraba original garments abashija inkito zanye nunji eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street amarugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note note nyebiti kubienda Penkoni yakwera utamuye umumudo nokora ekikire wanyompe nkoni noshimura kushemererwa urumuzi n'obusinge nunda kuchamuka mpenkoni legenda yakintu cyo kunywa chonka mpenkoni ne kwamani ohindiko mukijenyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje tebiteza hangova nari cyo kuterwa umutwe sinza kutambura ngasinywede ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iyo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wachinkori Skylight Hotel restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City ayi bari kuhereza breakfast ngakatogo omelette rolex shumbusha chapati chayamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamukaga zihangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emboni greens obutura eshwiga kande cyo kunywa nikigenderaho Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabisha bina rooms as self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel neshangwa muri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire oruguto rwatora katete ijuka nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 Omanje tegeza MTN mama okulisulira omwaka mulamba third term first term continue ne second term byonna twanda mukwata kuno kinizo bagamba kisoboka andikiseriyo obulabula ku radio ninga sita 10 kaga mutango 80 hash ujala vendagiro option 2 school pay kaka tuko omulabyo omusige fane baba ina twanda bado student wa fali rudawa student tasobola kubeerawo kwesonga mulwadde muko banaye mpulire sanu ku MTN tenkoledde simanyi watabo nyiza kulaga sanu lyange ninga I'm very happy ikintu cyo kunywa aza mwana bategerize Morya hano bari bategerizo mu mbagano mangwe shazakiri wansuko mu moto keriyo nenyusi yo gwija kunywa mutara kunam utatin ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma nako mahajuka mufondorira kahuri Kamwana tera chairman wembaga atode tunakashaje mu gito cyo diplomate ukanyiha ambi muchara ndabandine diplomate
Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama, I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. It's strong and last long. Like geisha. Ogito wagito kokama tumukidara kabataka jiremu MC takiziri DJ atumna na wiring ebyo tukuze shankiri bantu wale kazo komza tumetwadisha twaka mashamsha zile shamsha tichiza nguko kusharake nishamsha nizeze nyine byo ni sharakeki tukaza kunyumbo na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nyukushete tekanisa wenga ngende bakuloba unembogo kana Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa menshi n'abatabaruzi yabona abafana visas bakatambura kandi benjera kuvanyisa abantu mwena ngwemihendo yabo ebachazire mpaka kwa miliyoni 2.9 mega discount yona bwire visa air ticket emishana nurungi munonga okora cyenyonye mu Dubai emiromo nkaba customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing grounds guides and aircraft cleaners. Okuna nisana kwabusha aha miromo yona aha mataji gabo gona. Esimu note mushanji ina note emwe ibiri ishatu ina itanu kati ninga note mushanji ina itanu ninga note mushanji ina note rukumi. Kurka yumka mu Rwanda makuru y'umyishingiro w'ishaza rya Shenyo mu district ya Ntungamo na omeka basharira yashaba abanyadini okushomesa abantu okwejumbira mu kutera karoro. Honorable Kabasharira yabaye bembire omukoro go kurundana sente miliyoni 59 ezo kumariro kombeka ekanisa yaba yo burisa obwa chafora mu district ya Ntungamo. MP Omeka Basharira najirangwa abanyayiganda okukira munongo muri Ntungamo barijire chumwe hakutera karuru no barabe bahajira NRM chaforo kweyemi abantu bakunda bundi kweganya buko myanya nebera umuringo abantu muri ryaho ndijara hariya mwe nimba shaba ukureba ngo bayijumbira okarura karukwije bona batera habireho fatigue ninga sheho kuruha tero bururu bwinji mukara konko bururu bo bwasigare nubwo burukuru munonga. Kabasharira na inango abanyadini hati batwara umuga gushomesa abicuza babo akarunja kari mu kutera karuru no kutorana umwebembezo barkwenda mbwenda bibebezi nabo kuburu kumaraga ronere umanye ko myaka etano ne bayakachi ujeneri neje muri myaka etano mani miji kandi no bushobozi muri myaka etano kumuragere mukabara kutera karuru bakashanga babarera nangwa nabo tayicunga ukadini cyakubasha yashaba abanyarushenyi okurinda project za government ngokuba kutamamani omukombe kamaramizo no project za government ezo zija ukumusifeho transformation na yake takujena ndio na beninga bera nabangoma harwa wa muhera biru bona bandira amasimu yamuzire kugenda bagira ngo ayizire yahubaya tumabra amwe warashi ahantu station ya polisi mugamba. Kabasharira yatwerekanisa obushahwigana bwa siminti kandi abakuristayo bamusima ahabo kuba kwasa mukombeka bashemerwa munonga batarizo bakwatwa tuneho fundraising so nito nke kibina cya movement okutweyireyo kutungure gomborera yitu tekatekereho umuganda guta akanisa yitu kandi umuganda twabureta twari pasa yitu irimo intwari 10 miliyoni 3.9 nizo zuri
bagize kanisa y'uburisa bwa Cyafora ya St John Church of Uganda. Omugandi abakristaayo n'abantu abandi nibashabwa kutwariza gye abantu abari kubakora hansi n'okubaha ekitiinisa. Ebigambo ebi bigambirwe Reverend Charles Nyunga aha mukoro gw'okushitamisa Reverend Emmanuel Nwagaba nk'omwahore wa Kambis Church of Uganda omuri Singiro South. Oshemereye kutandika groominga the one to take your leadership the time you are away. Kuna bintu usabika mukoko izoba bishokuya kutumako kuwa kori okumura naho yakuzumbigere byawe kikagate nishemereye kubahati ni morera ni ntandika ko muri yako amataji rero akureje nyensya tujondije mwebemezi omuri kikagate akabaryo mubuzi kimwe karo karungi yakore byo kutangaza promotinga ze kushoma rewe yabura numureba nigangura no mali atwalizo jona abantu bari babishye kushamari mu muterero rangu mugaro nda kushima ogu wajumirire banyinamaka abari kunagira ubushananizwa bwabo eka yafa bagita ya ushobora gushyira mu kirere cyawe ukayikamo uri umukazi uri umusija barike kugira ngo urebe ubuyayi bwarabahi obuyayi wekahananka baraba obuyayi bwo baraba obuyayi bwishomerere bwaraba Lilian Ruteraho ohereze kusinga karuru ko kwate bendera ya NRM habumyishengero kazi w'Isingiro ashara hamukoro kandi ashabira abantu okukundana no kurekeraho kwetasiyo mu ntaro. Kunda mugenzi wawe koko kwekunda utaburiye ukavuganduka kwita kubi nabundi nabo kumwimira karuko koko agumana mango no muntu mugenzi wanje mukama abandi Ruth Nwamanya na Elias Rutugusa. Babari Elias Rutugusa na Ruth Nwamanya abikirizo muri Kasharimbara district bashabwa aho kureka cy'ibituma no butendezana kureka betise babe batine kamogo okushabo kwahewayo Reverend Father Zaid byabashayija bwana mkuru wa Rubindi Parish misayo kusima kweka ya karukora John Patrick Nyanga omuri Kitengure omuri Buchiro Town Council Mbara District. Omise yaragenerire kwatera aho ishema rya St Emmanuel Secondary School Kitengure mu Kitengure bishoro kashari mu Father Zaid byabashija yashabira bikiriza okoreka kibice butendezana kandi yabashaba no kwetisa emigisha yona na nebintu byona tubiri kugera hamwe kuko kagiye yona araho uruhanga rukuzakora biza mu mukono w'emigisha ogomugisha kugwagwara bo mushiki tumushara gese nyinshi arakwata abana kumweta kazi nabo kumweta nyakwe omugisha kugwagwara ro musigazi mushari munonga agere sende arakwata abazire n'abantu b'icyaro. Father Zaid hona yashaba abantu obutosho kusasirana bakakomora imigisha yabo amabanza gutwina na Kristo ejo bese na Kristo owatunguye ejo tukora burizo bari Kristo n'ibikira Mbabazi ezaruthereza twityomisho kwabusha ubwo kasheshe ukajya n'ikiyasa kandi munyine omukusimoku abeka yakarokora John Patrick obinji barukumanya kanyanga bebembirwa muhara Hope Mauritius orkwenda kwa yahanya entebe yo mishengero kazi bwa Mbara district yatugambira habwenchi bonke kama abantu basima icyo nsima kushangangu abantu mwe n'abaryaha mugatereza sente zanyu kongaranga yatubasa twabanyaga katubwira abantu bakora amazu haza sente zanyu zimwatereze zizatindira cyo kandi cyakabiri nsinimwe abo nashangire yaheza kufa ngasigara nimwe kandi mukankunda mukayora nkaguma nimwe nkashanga hatukumusha Hope yareka muha bigenderwa bwiye ebyarkwenda kwesimbira hante beje bajyanga abantu byare sinje umwani so at least umuntu abayine ntatya yehe umuka nabwo nashaka ko umwana behanditse then kugenda mu Uganda problem ko shabayo umwana ko bari kumanya ngo abo kuzagukozesa barya
omugandi abanyadini mu rurembo rwa Fort Poto nibashaba besimbire okumba obusinge no kwihara imivuyo omu byange bibesimbiremu ebigambo by'abanyadini nibijeho bwihangari omuyangayanga aho abaturage barikwetebekanisiza akaruru k'2026. Uganda has seen seasons marked with unrest and bloodshed. Now, usually when we are approaching a time like this, why it is important for the spiritual leaders to come on board? Because we know peace cannot be negotiated in boardrooms, like I mentioned. It will only take the prayer to call upon God to be able to carry us through. Problem akoga myaka itwize ntorora kandi ngo businge nitubwetaba ekanisa nitugamba ngo businge tugenda kubaramuriza ombisika ndo office zaitu nambe tukora emirimo nangwa twine otweta omukama wa businge. That's our God, that's our Christ. Nitwikiriza kimu ngo businge bunika kwa tubusaba nubgendo kwija abanyadini bagambira ebi omukubugana abanyamakuru mu rurembo rwa Fort Poto. Bloodshed, this gathering will cry out for God's intervention before, during, and after the electoral process. It is a time for healing. It is a time for peace. Ka Fort Poto numa fellowship taiwo mugiso gw'amani okurangira okulalizibwa kuno okwembaganiza okukusaba okukutunga obugabi obwa buli muntu wena okunyakugambirweho ebiro byokweza sinakemu omwaka 2012 omwaka 2025. Ahabwa TV Western Susan Chersima na Jonan Singwini. Reka tumuriho tucinaganda makuru hotargaha TV West. Oino mukoro nkembaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rwensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omuri Mbarara City okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga hata itano chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burenge rwizoba abino buhereza bwo murembe katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugire nakwa hamutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi ina chama chayo muhute katochi yerya hamutindo Katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho. Ministry y'Obwegese n'Emizano eri kurabira omuntebekanisa ya Higher Education Students Financing Scheme nejusi yabona abaganyirwe omuntebekanisa yo kushomera hibanja kandi abucabujenye yabire bahirwe yahwireyo kumuhikiriza obujunanizwa bwanyu bwo kushashora roni okurugirira hakacweka akabirneshatu na 26 akiteka eri Higher Education Student Financing Act. Abakozesa ni mwe mwijucibwa kumanyisa ministry ahabantu abaganyiro mu ntebekanisa y'ukushomera hibanja abari yahamirimo yanyu nkuko biragiro birikoragira okwanga kuratera ebiragiro necurugiriraho emitango hamwe na za mutice ebirukiraho tera note ibir note mwenda note mukaga itano mukaga itano naritayira website yitu ahari www.education.go.ug shashuri banja ryawe eri washomireho kibase MP hakurebeka kandi no kwigoro rwiji ahabwa abanda beji abatine cashorera okwika biroto byabo ebyo bwegese obuharurengo. Yeah, possible. Looks like whoever drops the ball buys a Pepsi. Go on, Jack. Sonny! Saved by Leah Williamson. Wow, Vinny Jr.
There's only one Vinny J. Pepsi, thirsty for more. Samson Kitchenware bakuretire ibintu byo gukora somoko wawe kandi nangwa no mu mahoteli bakuretire cooking dishes bakuretira ne dishes zo kuyamba kusavinga muka yawe ninga sho mu mahoteli bakuretira za fraska ezigumire ezirabasa kubika cyo kunywa ninga cyo kurya ukumaresha habiri nina no mushobo imwe bari mu business ya juice bakuretire juice dispensers bakuretira ama glass original bakuretira na kitchen electric appliances ibintu byone birakoze sibwo mu ciyungu kandi birakoze sibwo amashanyarazi abo baraguze biri original byonka Samson Kitchenware barashanga mu city yambarara ahari Mbaguta Street 4N building opposite na Central Market baraguza kamwe kandi hamwe na wholesale okushubura no kumanya binji 005 008 0 At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Nitwakira omuri rwambara suits umwanya gw'ubugwaje no buteka umuri Mbarara City hati twigwireho conference hall iyo mutindo gwa higuru nibyo kwejunisa omunchiko nka projectors no kurire kitongore no indo mwanya go gukorera muza seminar board meetings nebindi umwanya ni Rwambara Suites Conference Center twinebishenge byo kuraramo ibyo mutindo gwa higuru munonga single double hamwe na executive suites ebara yo mutindo restaurant n'aba chef baronje munonga nitshangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City esimu noti mshanje noti 3 58 nshanje na mukaga anana munana ninga noti mshanje 5 noti emwe 3 nshanje nina. Ochirino riba makuru Agacencwire Venerable Reverend Emmanuel Mnyaneza erizoba yashtamsobwa homontebe nk'akidikoni wa kino na kidikonare omuri Rwampara okutandika kutambuza emirimo y'ekkanisa omu butongore. Omukoro gwayebemberwaho omureberezi wa Nkole Right Reverend Dr. Sheldon Mwesigwa arikwerwaho Diocesan Secretary ow'obureberezi Reverend Canon Edson Abasa. Amukoro kushtamisa Venerable Reverend Emmanuel Mnyaneza omuntebe kuba archdeacon wa kino archdiaconare omureberezi wa Nkole gwayebemberwamo omureberezi wa Nkole the Right Reverend Associate Professor Fred Sheldon Mwesigwa ogu yahweraho omuhandiki w'obureberezi Reverend Canon Edson Abasa. Abakiriko obu ni mpamya kondo kwija kurinda ebiragiro by'obureberezi obu webara bakino nakuba mazire hebiro kandi ko kureba ko mwija it shows that you welcome him when how to chamiriza he's with you and you are with him in this ministry. Venerable Reverend Emmanuel Mnyaneza yaba archdeacon 10 abwa kinoni archdiaconare omureberezi wa Nkole district Rwamba. Yengereza kuburwa umeriko yona mu technology y'izire kandi na method restaurant kozesa ibyo kwigeze kuchaka kugamba kwa Venerable Reverend Emmanuel Mnyaneza yasima omureberezi wa Nkole okumutamo bwesije yasima omukyara we Beth Mnyaneza abo kumukwatiraho okureba ngo umurimo gwo kurunze njiri yakoraje ebyakirire no konjamana ombyo bwegese entasi y'ekanisa n'abakunumba Kristayo okora project zazimana zimwe okutungura by'amagara okabora no konja kwikumba Kristayo na mnonga bakuzere n'ebindi benji okutungura abayeza mu byekendo we turi kugurira burumuruka remo y'umuruka ki ngana bakubasa motoka bakutungitambura nuje toranwa kubasa abadikoni kimanyisa walikuwa ombani bona bakuya batorana ngobini wayibembera abandi kandi mwabure myaka mwenda mubeza
umugandi twaza cyamugwa Church of Uganda aho murembo rambara abakristayo bashaba kongera kureta abana abojo bije omaramze gutosha ebyona byagambo bakendera alterane Rangiri ya Mothers Union urumazire biro bibiri alchamugwa Church of Uganda Altera Noro basa no kamya omukago hagati ya Mothers Union Kurga St Philip's Church of Uganda omurkabare na St Peter's Church of Uganda cyanguranye aho muri murambara rukundo n'ikwatanisa nibyo byagama kabikuru amukorogo kanisa abakure kirero cyoreka tetwishaka twaza anyakaje Church of Uganda bakazi 13 batahibwa mu kigombe cya Christian Women Fellowship omkorogwa yabembra Reverend Juliana Kilza wa Melissa Reverend Apollo abareba abo kibina kitu ejo cyo mutwe bakasaba kustayo umulisa basistire nyakayejo inare ankore dasis umwizina yakatitwe iyo mwana amereko kwira David abe bazanga tero base kutare kibina cyane wa TV West ndisenyomo Gideon na Sunday K William mwebara bashatse beitu bamakuru harifa kazenshoberwaho muri nyacenye rukunzuri etunzuro kwezi okurgaho wa mnywanwe ubashomere hamwe myaka yira ababiri bamara imyaka n'ibyo batari kurebana wa nyuma yo kuburana Rukundo Jasper kurwo mu cyaro cya Bugoro nyacenye muri rukungiri akaferwe bakanese twiremugumire okusyo Claire Mwesugwa mnywanwe amzindukire bwaye imyaka miringwa kija natunga hama kintu bibiri kunamushaka narwo witinya kajemenisha nyacenye kushwerwayo nazaga n'umushija wanje muri rwo mwaka umwana wo kubanza first born ayine myaka 8 umukumi 2016 go mwaka 2019 nisha nazaga second born hata ine myaka mukaga hagati aho nisha nagira henda yagamo hata ho nabanyemerize muko nahereze nisha nho nabeninjereje y'abarongo kunajijizire umushija wanje yisha yashasha yahereze kushasha ebiruhanga ninjira nico yayenzire umushija wanje yisha yamutwaro mu kwezi kwa kabiri nagira nti rahango wantiro magaragenseji erizobo mwago kugira ngo umenye na yeshemeza kandi no muntu unakwateraho nkwatireho omushogo onde bari musasane na kunari batine cyane kigaho twasa kumiyamba abe cyanga basimire ruhanga abakire amwesugwa okubo musamariyo murungi ngano ndabasima tine bugarukiro ndabasima okubo ija bakakwatira hali Jespa enshobegwa efakazi umuntu olijuke efuzi nefakazi kusima TV West Mnonga TV West yabari Mnonga mwebare management n'abandi bantu muyambira abantu binji mukwasira abantu binji ahako mugenze mukwata abantu enshoberwa hazababona ubuyambi mwebare TV West mwebare Mnonga management n'abakozi bayo ninyanda kubasima na neje nje nguko yabate y'indumu nobundi abenta kagitahirete kacinjirwe ekombe kwabazica bishire kuzika kubizire barebe nje nabintu nana bana nyine nenda ryo mumberandi buryo umwe yaye kwata kwato wibato rubingo we umraba buryo umwe yaye kwata banyombe kirinjo ahubwo kuba ecyo ricereka abasamariya abanyambabazi no manyo musamariya umunyambabazi umushija kako mwihamba kuyagwira mwihamba umunyamurwa yaraba no murevi yaraba nangwa nabandi baraba konkahija uwabatine kakwate nawe nangwa batine no buzari kuyarabereho yamushango mbizibu nke mwashanga mu Justin kandi yisha yamwihaho
ababaraba bakashoma hamwe ahari buturuka SS Buhunga umururu kunjiri gashaka Ben Muhozi Ben Umuhozi n'abanyambabazi umwe n'abarukwatira abantu abuturukwereka mbeho zitu abarwanda byambi ncugaruka n'amakuru agibyo mizani Welcome, wati? Welcome! What's our topic today? The biggest back to school promotion season 3 is here. Bogule bizigo bya focus bya mtwalo kumumukakaga okutusiza dale mitwale biri mwenkulinya. Uwangula bucket ba basin. Ate bogule bizigo bya focus bya mitwale na ne